Ma olen Anna, Arenguringi eesti keele õpetaja. Ja täna sa oled meisterklassis. Ты сегодня у нас на мастер-классе. Лиховыттeks, mis on tehtud, ja? Который у нас к Пасхе подготовлен. Лиховытted – это Пасха. И будем готовить сегодня с тобой к Пасхе. Teeme sinuga part või tibu, kuidas tahad. Будем с тобой делать сегодня цыпленка или утенка, кто как его называет. Да? Teeme sinuga täna kollane lint. Желтую птичку будем делать. Ja? Kollane lint. Ja mis meil linnul on? Что есть у нашей птички? Linnul on keha, tuluviще. Ja? Keha, kollane keha. Meil on siin silmad. Ja? Siin on meil nokk, kluvik, nokk. Ja? Ja meil veel on jalad, ножки есть у нашего цыпленка, ja? Оранжевый. Mida meil on vaja meie meisterklassiks? Что нам понадобится с тобой? Подготовь. Liim, klei, meil on vaja liimi. Veel meil on vaja käärid. Veel must viltikas või must marker või must pliiats, ja? Meil on vaja valget paberit, oranžit paberit ja veel meil on vaja 2 kollast lehte. Kas sul kõik olemas? Kas sul on kõik valmistatud? Ты все подготовил? Все у тебя есть? Kui on, siis hakkame pihta. Тогда будем с тобой начинать. Võta palun kollane leht. Ja tee seda pooleks. Teeme pooleks. Tee siin pooleks. Siis siin on tehtud pooleks, ja? 1 pool ja 2 poolt, ja? Ja siis võta käärid ja hakkame lõikama. Ja lõikame, et meil oleks 2 lehte. Чтобы у нас получилось с тобой 2 листочка. 2 lehte. Так, 2 on olemas. 2 lehte. Ja? Nüüd võta teine paber, второй листик, teine leht, kollane leht. Ka teeme pooleks. Тоже делаем пополам. Teeme pooleks. Ja, вот siin teeme pooleks. Siis meil on pool tehtud. Ja võtame ka käärid ja lõikame 2 leheks. Ja разрезаем на 2 листика. Lõikame 2 leheks. Ja nüüd meil on sinuga 4 kollast lehte. Ja 4 kollast lehte. Nüüd võtame 1 leht. Ja hakkame tegema sinu lehvikut. Будем с тобой делать как веер. Ja, lehvik, nagu lehvik. Sa paned seda natuke sirget joont. Ja siis teisele poole. И теперь в другую сторону загибаешь. Ja siis niimoodi. Ja teed naamoodi. Sul peaks see õnnestuma lehvik, да? Должна у тебя получаться такая, как веер, как гармошечка. Kui õnnestub, если получается, teeme edasi. Продолжай дальше. Ühele poole, teisele poole, ühele poolele, teisele poolele, ühele poolele, teisele poolele. Ja nüüd meil on sinuga 1 lehvik tehtud, ja? Один веер у нас с тобой, так сказать, сделан, ja? Selline. Nüüd teeme see lehvik pooleks. Сделаем его пополам. Pane seda ühte joonele na в одну линию. Ja siis siin need lõpud kinni, закрепи их. Ja teeme poolt. Вот. Teeme pooleks. У нас получилось пополам. Такие, как 2 крылышка. Напоминаю 2 крылышка, да? Tegime pooleks. Kui sul on tehtud pooleks 1, да? Одна у тебя сделана пополам,
Nüüd järgmised teeme ka pooleks. И следующие делаем точно так же. Võtame leht ja sama lugu selline joon, sirge, natuke võtame ja siis teisele poolele seda võtame. Ja siis edasi, nii nagu esimene oli tehtud. И дальше продолжаешь делать так же, как первый был сделан. Teeme sinuga lehvik. Будем с тобой делать веер. Teeme lehvik. Veel üks lehvik on tehtud. Еще один веер у нас сделан. Lehvik tehtud. Ja siis teeme seda ka pooleks. Также делаем пополам. Võta lõpud kinni, končiki закрепи ja teeme seda pooleks. Kõvasti. Крепко нажми, чтобы он никуда в серединку не убежал. Ja meil on teine. Meil on juba kaks tükki. Ja veel meil on vaja kolmandat. Еще нам нужна будет третья. Kolmas. Sama lugu. Võtad seda väikest joont ja siis edasi-tagasi, tуда-обратно. Sinna, alla ja sinna ja siis teisele poolele. Kolmas lehvik on tehtud. Tretий веер у нас готов. Kolmas lehvik on tehtud. Ja seda ka teeme pooleks. И вот уже делаем пополам. Hoia siin lõpud kinni. Ja siin kõvemini natuke. Ja siis on pooleks tehtud. И теперь он сделал у нас пополам. Nüüd, mida me teeme? Meil on vaja liimi. Sa võtad liimi. Ja kus sul on see pool tehtud, sina paned liimi. Siia paned liimi ja paned need kinni. Vot niimoodi paned kinni. Ja siis sul tuleb selline tõeline lehvik. И у тебя получится действительно настоящий прям веер. Ja? Вот selline lehvik. Ja sama teeme teistega. То же самое будем делать с другими. Kus on siin pooleks, ja? Siia paned liimi. Ja võta teine pool. Ja paneme neid kinni. Ja вот veel üks lehvik on tehtud. И еще один веер у нас получился готовый. Nüüd meil on kaks lehvikut. Dva veera ja kaks lehvikut. Ja nüüd võta see kolmas, tretji, kolmas. Pane ka liimi. Ja pane kinni. И скрепляй. Pane kinni neid. Ja tuleb siis kolmas lehvik. Tuleb kolmas lehvik. Nüüd paneme neid kokku. Теперь будем их скреплять друг с другом. Kus sul on see üks lehvik on olemas? Siia paned liimi. Hästi pane liimi, et see ei läheks laiali. Да? Хорошо положи клей, не жалей, чтобы у тебя они склеились хорошо. Nüüd võta teine lehvik ja pane see teisele kinni. И склеивай их так, чтобы они у тебя получились одним побольше веером. Ja siis sul tuleb selline lehvik. Ja nüüd teisele pane liimi ka. Ja võta viimane lehvik, возьми последний наш веер. Ja pane ka kinni. И его точно так же закрепи. Liimi kokku.
Ja nüüd meil on selline lehvik. Ja у нас получился с тобой вот такой вот веер. Ja selline kollane lehvik. Nüüd pane вот see ots ja see ots kokku. Теперь их объедини. Для этого pane liimi ja pane вот niimoodi kokku ja объединяй. Лея, не жалей, pane rohkem liimi ja siis sul tuleb välja selline ring. Ja получился вот такой вот круг. Selline ring. See on meie tibu. Это будет наш цыпленок, да? See on тибу keha, да? Туловище у нашего цыпленка, у нашей уточки. Ja, see on kollane ring, да? Желтый круг у нас получился, kollane ring. Nüüd võtame sinuga valge leht, белую возьмем. Pane 8, возьми так, чтобы она у тебя была двойная получилась, да? Чтобы на два глаза мы могли не вырезать по отдельности, мы можем их вырезать вместе. Lõika natuke välja seda. Ja siis sul on niimoodi pooleks tehtud väike leht. Да, маленький листик, чтобы у нас глаза получились. Tehtud pooleks, ja? Вот paneme kokku, võtame käärid ja teeme ringid и делаем кружочек. Ring, see on üks silm. Да, будет у нас один глаз и второй глаз. Если ты сделал, как я сделала, siis sul on kohe 2 silma. У тебя сразу получилось 2 глаза. 2 silma. Ja? Nüüd võtame sinuga must pliiats, marker, vildikas, что у тебя там есть. Võtame must. Ja teeme need mustad ringid sisse. Да? Глазки дорисуем, а то они у нас просто белые. Да? На глаза не похожи. Сделаем их, у нас глаза похожими. Paneme siia mustad ringid. Paneme sisse. Sa lihtsalt joonistad sisse must ring. Oot, ja võtad teine silm. Võtad teine silm ja siis sama lugu teed seda musta silma. Joonistasid sisse musta silma, дорисовал туда черный глазик, наш глаз. Kui joonistasid, siis võta oranž paber, оранжевую бумагу возьми ja teeme sinuga nokk. Сделаем с тобой клювик. Näed, nokk meil on selline, ja? Siis see on nagu kolmnurk, как треугольничек практически, только у нас уголочки немножко смягчены. Sama lugu. Teed 2 osaks ja siis, kui sa võtad seda lõikame ära, это отрежем, но нам не надо будет. Ja nüüd, kui sul on niimoodi tehtud, sa teed kolmнурка. Делаешь треугольник, вырезаешь, только уголочки немножко сглаживаешь. Ja siis nokk on valmis. Näed, nokk on valmis. Kui nokk on tehtud, võta veel oranž paber. Pane see ka niimoodi ja teeme sinuga jalad. Будем делать с тобой ножки, лапки. Да? Jalad
meil on sellised, et sina natuke teed need ringi moodi ümber, да? Руками такими немножко смягчаешь. Они не обязательно должны быть как у меня, просто они должны быть у тебя pохожи на лапки. Paned ühte, võtad see natuke väiksem, paneme teise natuke suurem ja вот niimoodi näiteks. Как вариант? Вот такой формы они могут быть. Ja teed need lõpuni ja siis sul on 2 jalga. Vot, need on olemas. Jah, need 2 jalga. Ja kui nokk on tehtud, silmad on tehtud ja jalad on ka olemas ja meie ring on siin ka, võtame liimi ja hakkame kõike liimima. Будем все с тобой приклеивать. Alustame jalast. Pane liimi siia natuke ja pane see jalg niimoodi siia. Постарайся их поставить, ножку приклеить в промежуточек. Не на вот этот острый краешек, а в промежуточек. Тогда она хорошо у тебя будет держаться. Pane üks jalg. Võta liimi. Pane siia ja teeme teine jalg. Teine jalg on tehtud. Kui sa tegid liimisid, siis paneme siia keskele nokk. Liimid ühte poolt, ja? Одну сторону мы мажем клеем, другая остается свободной. Liimime ühte poolt. Ja paneme niimoodi nagu keskele. И сюда, как в серединку, приклеиваем. Оно у тебя приклеится как раз таки вот на эти вот такие выпуклые штуки. У тебя получается клювик, его можно открыть, закрыть. Lahti kinni. Ja nüüd liimime ka silmad. Võta silm ja liimi siia. Võta teine silm ja liimi tema juurde. Ja siis sul tulevad välja ilusad silmad ja тибу üldse. Да? И в итоге у нас получился с тобой цыпленок тибу. Vaata, mis värvi meil oli tibu. Какого цвета у нас был тибу? Kollane. Ja, kollane. See nokk, да, клювик, nokk. Kinni, lahti, kinni, lahti. Need on silmad. Ja, silmad. Ja need on jalad. Need jalad on oranžovого цвета, да, oranžid. Ja nüüd meil on lihavõtteks selline kaunistus valmis. Вот такое украшение у нас с вами получилось к Пасхе, да, lihavõtteks. Вот, sa võid seda panna нöörile, можешь на ниточку сюда, можешь пробирать здесь, на ниточку повесить, куда-то висеть. Или оно может у тебя он может у тебя просто на столе стоять, kuidas soovid, ja, kuidas sulle rohkem meeldib. Вот, tänaseks meil on lint tehtud. На сегодня у нас с тобой птичка сделана. Järgmine kord teeme kana. Kui tahad, siis ma ootan sind järgmisel laupäeval. Хочешь, жду тебя на следующей неделе в субботу. Head aega!